Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Presiden Rangba Kakasi Students Union usamla Lambok Starwell Marngar ulaong baki kot kiba puli haki school laki long haki school ba pat kiway kidon halaki jong ki Lynnong Henry ngajukren barabor kamtam ni ki hep kibarit bat ki samla puli pangimdai ban Klet ya ka way pat ke Lynnong kata ke Lynnong jong ka Jaitbynriew yakani usamla Lambok Starwell ula penpau habakren kum ka Jingpynkup ki samla puli batru ya ki kena school ka jingelang penkup Burom ni ki samla puli ya ka badatip kum ka Wycliffe Sim Excellence Award arajar arpulai ya ka bala penlong de ka KSU West Khasi Hills District Unit haga sngi satjan jong katayo ha NSS Hall haga ni ka sngi kiladon kum bakhat nyongut ki samla puli kenthai bat senrang ki balawan syakmat haki jingpule bapher jong usnem arajar arpuar bat arajar arpulai ki bala syapun kup Burom ha ka bagi nongkit kam ke KSU ki bakin thop yo Presiden Rangba usamla Lambok Starwell Marngar ki bala shim ni ka benta ban punkup Burom ya kini ki kena Shishu hagani ka sngi na lor ka Jingpynkup Burom mi samla puli ki balawan syakmat haki jingpule jongki ka KSU West Khasi Hills kalayo roban ai de ki jing ai skobha sha ki khat arngut ki hebrit ki bade ki khna school ya ki ba ka KSU kala Kershan school yaki hagani ka sngi na lor samla Lambok Starwell Marngar ledon langru ki nongkit kam ka KSU CEC ki bakin thop yo samla Hopeful Born El Maunai, Assistant Organizing Secretary, hagajo kapor kumu in charge ka West Khasi Hills, usamla penkemenlang Sunmade, Education Secretary ka KSU CEC, usamla John Fisher Nongsiang, President KSU West Khasi Hills, usamla Franklin M. Young General Secretary ka KSU West Khasi Hills, but kiway gidikot ka KSU, hagajingidon lang ki kena school, ki kme ki kpa jong ki kena school, but kiway. Seni pagkapang bat kali kasih ba kung kasih brokoli yung kurmao ba yung kurto yung kita palit suami yung kam kibarat ba yung jenggot yung pakraw ba yung jangan balik ke KSU ba yung kurmao kurpang kung balik kasih pagkapang yung iklet yung kurna ang kurmao ki Klet nam ki manswa idan ki tak patai kubor ki boleh tapi play ki na school ka boleh ka ko siya to si terosin idan bom we terosin idan bom to kor bakri terosin ki boleh patai ko ni pai don ko ni ko bawa kai ko pelong ya ka seng bro ko we pelong tekten kum ka chat ni akan ki sama ki hak ki boleh bagi Klet no kita jom kamuno, bagi Klet no kita jom kepakai, dan kini nanti kum bagi we kewan thopa jadi history jom kerja jom. Ki kot jom puli haki school, lah kalau jika puli tujuan berper warna school baru, jom nanti jom istaki Lynnong berkat puli. Jadi ngajukan bahwa kami pihak bersama puli. Hindi ka Klet pa yang kuy pa ito yung katatanong ng Diyos. Umaga ni Klet, kita katamay ng Klet mo pa iya kita jilong karpang yung Jaitbynriew ujuni na slow ka kita jilong coba kita puli yung sakti at kalong dito. Paday mo ka kanumel, magkakakon na. Magkanariang yung kasi sumpiyan nakapos. Tujuan kami di Lambok, panai kecil itu, panai pada jeng ada siri sama kuli, itu persatu siri di sama kuli, pada itu juga, pada kampung kita buat juga, tak buat lagi. Sini buat mungkin pak, buat, andai kan, slogan memulai,
Thao yang ini Jingpynriew sudah tahu nak jat nak jadi. Bila tunjuk mungkin pasti jadi. Rekan kau yang orang tak mesti menyebut, mesti menyesat, mesti menjadi bat tercipta, bat jeliu orang kata. Yang pemilah tersendur, yang kering terjadi apa lagi.